Ustaše su uništili divne freske, jedan kosovski boj, od koga su još posle rata postojali mali fragmenti koji su onda služili nekima za rekonstrukciju, a to je bilo slikano na zidu trpezarije, koja je posle pregrađena i tako, to je lepa trpezarija, nema problema da se rekonstruiše, sem toga. To je radio Amvrosije Janković, kaluđer iz Rakovca, i u Rakovcima je isto radio na zidu živopis koji je srušen i minirano, a posle rata je jedna akcija bila omladine Socijalističkog saveza koja je onda ostatak ruševina, kako da kažem, upotrebila kao građevinski materijal, slično kao i u Šišatovcu. Ja sam u Beočinu insistirao da se cijela istorija Dinkovog referata koji je stao sa posleratnom devastacijom, kaže ne može. Mi moramo priznati da smo dokusurili ustaško delo. Da smo mi uradili. Kamenjar je vadio sa Socijalističkim savezom, radna akcija, ostatke Šišatovačkog konaka do prvog sprata još postojeće sa podrumom da se rade zadružni svinjci u selu Šišatovac, u bivšem Prnjavoru. Kako da to zatajite? To nije ono što nam ne ide u korist, onda to po tepih. Ne, sve da se vidi šta je ko uradio. Jer to je deo sudbine manastira. Ja sam lično obišao Fruškogorske manastire sa Mihizom, sa Žikom Stojkovićem i Mićom Popovićem 1946. Mi smo ih obišli, dakle to je bilo stanje katastrofalno, to je bilo sveže stanje posle razaranja i videlo se da je to osuđeno na konačno iščezavanje. Dakle, narod je uzimao ciglu kao materijal građevinski za, evo, svinjce i tako dalje. Ne, ali ja sam bio u Novom Sadu, je bio jedan saziv, to je bilo zanimljivo, to je ona je bila, posle došla Kaća Sokolović, bila je Estera Ivković, jedna lepa bunjevka, vrlo zgodna žena. Ona je bila sekretar za kulturu i sazvala je jedan razgovor o Fruškogorskim manastirima i njihovoj sudbini. I ja sam došao na taj sastanak, pozvan, upravo iz Hopova, gdje sam video jedinu interniranu kravu u Evropi. To je jedna internirana krava koju su kaluđerice smestile u odaju koju je konzervator opremio da se može useliti neka monahinja. A zašto je to uradio? Zato što su Lugari jedinu kozu koju su te 4 monahinje imale polomili noge jer su oni pustili kozu van manastira da brsti, paša. Koza je vrlo izbirljiva. I oni su to naišli i polomili joj noge i oni su onda morali da unište. A krava je isto tako bila van manastira na paši. I oni su rekli, to idući put lomimo noge paši, ovoj kravi. I ove kaluđerice se uplašile i nemaju kut, jer Hopovo je bilo ruševina. I oni su je u tu sobu koju su skrpili konzervatori internirali kravu, jer ona ne može da izađe više. I to je bila jedina internirana krava. I ja sam moj govor u Novom Sadu upravo počeo tako. Dolazim iz Hopova gdje sam video prvu interniranu kravu. Bio je jedan stranac sa mnom, to sam izmislio, koji je bio inače funkcioner Društva za zaštitu životinja.
I kaže, on se zgrozio da može da bude interniran krava. I kaže, ja sam sada, ovo što ću reći, to je u prilog da se oslobodi internacije krava, a 4 monahinje, to je opravdano da ih kinjite. To su nemoćne stare žene i to je u redu da ih kinjite. Onda mi ona rekla, vi ste cinik. Kažem, nije, nego očajan sam.